Kikubor ka Batisi TV. Lawan ra asyapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, balak play nakabentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakay Lekay Bapaw ha Shillong, balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, balale da ka Meva Enterprise. Manlau brio udon la ka jong ka sap ka talen kabau blay ula ai kerpang hau bat ya ka sap jong brio la ban itu nadu bau dang lung bat dang rit kerta nrai ka syong pat ha ka jing pelai jumut bat ka jing minot kumno ban penon kam hok ya kata ka sap ka bau blay ula ai nakapor syakapor ka Batisi TV ka juya kendu ya bun ngut ki rang bat ki thei samla ki badon ya ka sap baper ka bau blay ula ai kerpang haki menta ka kenti pat ngila yo lat bani kendu saya uwei samla badon ya ka sap kerpang hakar wai ka siau bat uniu samla udai usien karbuki nakasnang pentorom kra ka badon hanong ba shalong usien udai ukhon prangsngi jongka kong sidalin karbuki bat uba Romanus lengdo usien udon ka jingsung tenat ban ruai na do kerta ka badang lungba hagapor bau dang don dang laisnem hadien balayo i bau usien udon ka jingsung tenat ban ruai bat bau don ru ya kata ka sap ruai ukpa jong uba yaladi udai nong ruai ula betin nanti bat ai mensim shu ya daga bapen slur ban le yesimenta hakiran san ya kop ki baper hagapor bau dang lai skul day onda bau lakam he usien harengkat bat lagi paralog ulas sedang ban tau jurwai bat ban record ye ki hagi studio hadien katapat kilaya pensapriang lengba ka core internet kum haga Spotify bat haga YouTube ulasange siporna ka kamruai haba uladon haga kam ka ba utrei hanegrims nrei day hadien balakot ka kontrak ka ba utrei hangta baulas dang ban penle jingmut biang haga kam shna jingruai bat menta ulas dang man le marwaihi uladon ru la ka jong studio ya ka bala tip kum ka 76 keys of 18 menta uniu samla udang shudep ban record ya ka wei ka jingruai ka baula ai kerteng brave girl bat ya ka ni ka jingruai on supply ba haga shipho tarik ukalalangkot haga YouTube channel jong uhi ya ka bala ai kerteng Shane ula penmi bon teli ki jingruai ki ba ular wai hak ketien pareng bat menta udang tau saya ki jingruai khasiru Kubli pibro ngaketeng Shane karbuki bangasong hasa pentorum kra peneng snong Don't be telling your friends about it. When I'm all on your body, spread your legs, let me see that. I don't want no problem. After we get out the shower, we gon' have a party, yeah. Come raise your glass high, girl. Pour it up, 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 pour it up. Hey yeah. Ngalaro ay nadu por mangandang dap laisnem. Ipa jongai la penrai yang stage nadu barang school ngalaroi stage nadu pangandang dap laisnem isi penrai jongai nak namar ngidang don tips macam hayang te isi sim isi ayang ngini collection ngini tips hayang macam isi don te ngasi jet gitu kini kena bangas tenat nga aya ipa jongai ngong pek karan kani kawi jongai bangas tenat kini jurai te ipen practice su hakitu ki jongai bangalong interested banget te dihantar banget sedang ban sutenat bahaya ka jongai Whatever you want, there ain't no brains kind of love. Get tough, work out your brains kind of love. That main kind of love. Let me on, whatever you want, girl. Oh, you're the one. Oh, yeah. Haru ani klip mak jonga te kalong showroom seneng bah namar bangamla ban ong ba kalong bait baka music kalong bait 100% hajing im jonga namar baki don ki por bang nga mde bo ong mga klip no ngarwai bait namar baka ni kadi kamde tang ka passion jonga kadi kalalong gajing im jonga hi basically namar ba tete kas dang swahi por banang red tenga ngarwai on stage labun ki performance mangale in high school college high secondary ngale bun tama ngan lat pass out ngan ngayo no ka kam kin te hadin kata nganda por mangrang don kam
sedang ngalek recording hakapor bangadang don school try kelas 8 dan kelas 7 gemtahi te tu por ngadang sudap shift school gitu kipor dang long plumar ba te ipa jonga tu por idang sedang ban le set up mixers and mics hayeng gemto te antung an sedang man gain interest nomor ba music te always ngadon passion bet te ngasdang ban rung susu hapo production line kumno ban record kumno ban yaki vocals yaki sur kumno ban pen bet pen biang te harin katu ngasdang ban eksperimen na kasur la dia kumno ban harmonize yaki kasur ban ningkong ban baar balai kumno ban pen sutanat lang ban pen pa lang te harin katu gain interest kalong kumbaja na katu interest ha pedeng pat ko ngala college namar ngala sang kundu bun kibrio ngala long busy na hakam haki assignments kala ban fila ban makali excuse ya kataru tama kata rijeng imma mla ban ong haki kapor ba ubriu ustunat ya ke ustunat ke ru te ngan la sang tray tu kapor ngala long busy hadu kata-kata tama ngakwa ngala hakatu kapor mga suthu ba hoi ngakwa ban mechanical line as my professional line suki katur ngale tama kadu interest biang ngale biang kadu interest biang kamne atau kajing sungau teh hapo minsim Yeah, it's a vibe, it's a vibe, it's a vibe. Yeah, it's a vibe, it's a vibe. I won't lie to you, my legs already picking fights too. Rode a long ass ride for you, and all you had to say was fight, girl. No, we not alright, girl. Wish we were that tight, girl. Damn, little mama a fighter. I don't ever wanna fight ya. Think shoot it under the sun. Yeah, I wanna love you, but shawty, I'm done. Yeah, having conversations while you drunk. No, I wanna love you, but shawty, I'm done. Yeah. You keep hiding shit under the shelf. I'm out here concentrating on my health. Yeah, looking out for myself. Kadi hakapor hajar arpau minjim senam hi bangaladu ekakam ka kontrak jonga lakut ngasong hayeng citayo ka simpor citayo hi ngabangan realize barkhot pa ngas hapsim ya kani ka benta jong jing im jonga bang akwa bangan long fully hapo music but ngala sedang ban approach kini ki perlok jonga berim bakila dan balak judan nam haka business ma nga approach ki ngong long bangin ya sedang man sinang bani jingrai kata jingrai pa nga ki beats ngan pa ifi ki jingrai skap ma fi snat na film snat but film snat melelai tamang ada da fi snat te ngin yele kamno ma ngin ya persang te hari katu ufun yang awang ba ngasnat ba te hadin kata mde tanggawi jing rang ila azang sna sibon ba hani katu ngila decide ba ngini release na first single jongi katu kadi used to be te ngi release katu jing rai chips nam hau August hari katu kan sedang ka musical journey ma ngan sedang ban realize ba ki brio ki strap hai ka sound de jonga te hakadi hakatu ko por ba ngaru ngaperkhat ba hoi ngalak ban sim ya kani ka professional line kani ka benta as my true professional line kan namar bangas thu ila diru ngam nang raban kumno ban ya thu ya kani tama ngasngo ila di bang don talent but ngasngo kumbang don ke hapo jong ladi bang alak ban ai ka perthai long ki brio te ba makir ki la ban hikai Yeah, you be making me crazy. You keep running your mouth. Don't be acting no shady. We both know what you've been yeah, put in work on a daily. I be rocking my shit mainly. Yeah, why you hasty? You be getting on my nerves lately. Yeah, put the blame on me. Used to be so perfect like peanut butter and jelly. What's the matter, baby? Let me in your head, lady. Ka studio jangi kala dan nado show ban kha mangaru ipapa jangi hani sibuk live jam sessions idon ki perlok ki berim ipa jangi idon ka ban men coba kateng blue kekun porbai dang khana isi tour silchar jugo hati te hadian lat kha manga I sange no namar ba lai okhon la bon kam ha family ma haning ka to suki ikam sange pat ya katu ka dream jong ile bet I pen bet ya katu ka jam session room ipen kala ipen room ki recording soft ki recording analog ki mixers ki computers ipen room ki microphones
macam orang nonton ka tidang don ki live mics hadian sponsor condenser mics in sa penhek mo studio monitors suki ni ai kerteng 76 keys of 18 Legs, let me see that, see that. I don't want no problem. So we get out the shower. We gon' have a party, yeah. Come raise your glass high, girl. Hold up, yeah, yeah. Hold up, 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 hold up. Hey, yeah. Hold up, hold up. kini gijing rai bang anang kini light southly jing rai mentah mangila da release ngabot Ustana Beats udina Asam uni u perlok jonga ngila kenduk saus na menchua tambah u kenduk yang na YouTube hina mar bang sisna covers te u approach yang hapo YouTube u bang ku apan sina jing rai bat pi kam ta kam ni tengia kenduk per bang kenduk shlong ni u wan shlong wan kenduk kena yang te haring kedua ngila zang ya keren ngila zang ong kam ta kam ni tengah letu sego hati si por panginnya produce ki jingrai ma haring kato pat ngang la yo kamno an kala sangye no kumbala isnem tambah hadian la isnem pat dan ngila azang biang ngila produce haru menta don southly jingrai ka used to be ka no way pour it up but ka done ngatho hi ki jingrai baro nga bat ki melodies ru nga record hi jingrai studio la dia ngan ladap ka tupat ngapa iki nga export iki stems yaki vocals jonga baro ngapa yu mu upur le mixing mastering open dap bar khat Love it when she be calling me Shay Shay. I'm down if you want to role play. You be Kim K and I be Ray J. Investigation on that like am I? Hey, let me set the mood. Girl, we got dinner plans. See what I'ma do. Girl, I'ma set you on a chance. Steady ball for you. Loosen up these bands. Come and join my crew. Let me be your man. kani ga jingro kini ki first single sejongi ka used to be but ka pour it up kam dan video ka dan ka visualizer te kini ki khana na go hati ki ba tibet ba ban sina animations te ki sina animation haki video jongi ken harin ka topat us nga ba ustana ngila yakot ban ngin sina be ka video namar ba kala de ka por jongi ban pen iya ka dorma yaki public te harin ka to uni perlok jonga u ron khars imli u tibet ba director u pass out na Satyajit Ray film school na Kolkata te ngatip ba udon potential arta ba umdi datang ba ong ba uday director ne uday ba don skill ngatip ba new guy udi ba don udi ba tre shoot tomba da ong tre kamot bu tre si sate undawan hapo set u pet lut par khot kat badon ki bar khot ki pet ki lights pet ki props ki balap pendon kam haka way ka shot kamno ka way ka shot mangin la pen itnat bet full 100% te ndai tang baong ila yok awi ka location ngin shuya shoot be ya ka to ka way em ndai kam ta ni hab ya ni u analyze ko na uran ka plan so ba unle ke igiru la tholo pa ka script la screenplay la storyboarding uran ka team yung udang suki dang kadang red menta na marba udang sudah pass out and umpat da yok kata ka team yung full whole team arta budang sedang Out here trying to function. Ooh, it's so empty in your absence. These are my confessions. When I see you, girl, I'm tempted to touch it. Tempted to touch it. Just wanna let you know I miss you so much. Tempted to touch it. Tempted to touch it. Let's take it slow, girl. No need to rush. Yeah. ngan sedang swahin ningkong por banga ongan ladap sna jingrai long kini gi jingrai banga penmi ngam Ustana Beats kilong very now mo ke generation mamenta ba ki sngap hate very upbeat balong kutama very influenced by pop culture te tang ba nga ong ipa sisien nya shu a shongkai kum tum janmien nga ong papa chol ngelian acoustic magawe kidon perlok jong iba yanang mentem tama i pa jong ipat idon full confidence ba you way perlok jong ipat te kerteng Josh i uncle ngisi khot di Uncle Joe ita te i Uncle Joe i season phone ta jan miet hi phone ipa i ong Joe wan mo hayang ngini jam kai to kumit hi lawan i lawara bat gitar bat drag bat khot i la pendat bat mixer san minute simpor i ben sna kata ka melody hantu ngala klik bat i maju ngong bai kani ka sound ngaya ha ba tangaru kom temro ngala stu ba kai ka match ba ka taste jong music jong ata namar ka am nga long influence ba na R&B culture ma
te por ba item ki minor notes te ngalong instantly ngalong hook ngala click badi haring kata ngila record ka pa jong itang steng kan ta trial ada but lead but hook but verse but berkhoi ada recording ada mix master berkhoi kasim por so yang so ar meet mangan song mangan thau ka jing roi kalau ka jing roi kalong kamtama kum ngasngap itu ki minor tones ngakawan ka sad feel de te ngasna jing roi kumtahi mde ba ong mga thau you know hapo lyrics ne ngam mde ma kumta kalong no just for the public te kaning jing roi namar ba hakawai ka por jong ui jong ka jing im jong ubreu ula ju syam ni thraya ka heartbreak and kamtahi baka video ru marsen dep ka jing roi ngakhot I maju hayeng ngong nilai ka video ma te kila ready bat maju bat ipa jangi bat mangangi la long ready bangin ya invest bha kan ni video kani ka scene maningkong mga tray but ki brio who are well known in the game kan ba tengi nilai rent out ki cameras ba lights ka set ru ba hayeng jungi maju hi bar khoi ngila penbiang kani ka jing roi ngan release ha channel dia ka channel kateng shin kateng jonga hi tamang atrai nga finri ba search shin film pat yor fi hap search shin Shillong ka kateng shin tama fin search shin Shillong ka one bit ka channel jonga te kani ka jing roi brave girl kande ka jing roi baningkong bangan release ha channel dia Nakwa man aku blay ningkong ipa la di ba imay baru blay ningkong ipa na maram di namar ipa te nganum lah ngam tip hires pang music in the first place te nakwa man aku blay hiru nakwa man aku blay ya baro hi namar bang ka music kalong kam tate pe ngakundu yono ru ngakundu yono ru hajing im jonga maki kilong ki influence namar jonga ngakundu ifi mentah haniru mau VVI inspiration yang abangan kini lights kan ni dan ngafidang sim interview nga tamang yo inspiration mangan le bangan ai susu teh ka music game jong la dia te that's my go to long kata ka mindset jong bangan sim inspiration ke kat badan surround yang am masim lo kata nga tap hala dia teh tama positive vibes pan negative vibes nga persangman bu syarut namar baki fitip heavy la dia ru baka bun ba film la ban jadi kena asam la khamtam namar ba nadu arajar arpho nadu corona ki kena kila azang syam ya talent la dia pi ina pi kila azang mi ki haslong jong yur kila azang mi ki business kila azang mi ki bakery ki nong ruai ba thamai kila azang mi ki dukan jan kila azang te ngakwa kini ki kena ba menta kin sutho ya ka potential la dia but bakin the main thing is bakin convince you hayeng ki parents namar ba kami pa tingkat mau ki support tama kidon ki por ba maybe dakim la ban I full support fi hap convince but give you all at the same time shibun sin fin yo asong nagi breu fin yo asong negative comments fin tray si tom ya kawai ka ba fi tray ru fin tray to jing roi ngan sim example ka jing roi namar mangang kan pang jing roi fila asna ka jing roi na do scratch fila thau fila tho fila roi fila le video tama at the end of the day ki breu kin keren katu kaduna hanta fin sangap kata fil ajot fil akut te fin bo ya kitu ki kitian berit fin dabu no shaw road fin ya chakmat na fin ya Don't be telling your friends about it when I'm all on your body. Spread your legs, let me see that. I don't want no problem. After we get out the shower, we gon' have a party, yeah. Come raise your glass high, girl, pour it up. Pour it up, 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 pour it up.